ia o te whatalo whai pa ia male male te start tunu le nei vai ngole tai au ia o le tai au le nei le sa Faraile sa mo nei pe ona tuina tuile tato pasala longa tu sa o le nei ia lo to mai mo ia o le o fa pe na ona tum foi lunga le wa funim tau ti pia ia pe ona ta dia ia le tunu e mai se lava jangan wenga le o ia le tulanga e pe ona ia le so ma le fa mo le ala fa pena ona taunu wai lau fanua le ka nei pia ia le sa o le Nafanua lua le sa fa pena ona malanga mai au se talia ia uia ne nai vanwantu le ua fa pena ona taunu ui le wafu i mtau tu pia i le tai au nei ia do mai mo se sila tu ia le na wa mata ona anga i mai tonu ia le sa ia o le Nafanua lua They all know auto mai more yai Maua mai e lau mai mo mana se sila ia le tulang ai pe ona i tato wa ana Nafanua lua ia lo ka pena ona to sila mai mo ia ia le zata dia i ma tonu la barba ngalo manto tula i to te ana ia la to e di o tu manto le wa tele ia lo ta di pole tulang ai pe pi i mai i ma tonu la barba ngalo lo ka pena na ta de ia tulu Pwede po ala li kudu maguyo. Ya, lewa mai tawa tu pembean to ai tawa lu le fema komsina. Jangan luang le le fema abu pau le tino Filipo. Di papefo ile su komsina. Jangan luang le fema abu sanga le yang tawa Samuel. Ya, manisir tu le mar jangan luang le lewa papena ona. Taunuu ya o to mai mo tu ya le nawa anga mai Taunuu ya tato wafu ia le le na le Nafanua lua pei ona o mai mai o i le mano au se talia le ana kapena ona na to fa me ano fa mai mo le sile fo i sa ile sa mo fo i le tato tanga wenga por malo sa mo le ana kapena ona fa tu pei na mano o sta le to fu di ona le na fa le ngaina le se tasi fo i ona malanga anga ile mo tele sala fai le la wa penona to Taunuu mai ia ba ada nei ya Taunuu masina le ana tu ia tu ai ia le mano Australia ai ana mai sa nei lo tu lai mai mano le mano sa mo le ato pa penona malanga tu ke mo le mo ia fopi o sa na Nafanua Pai si mau dong ala ba len mai ta watu da ba tu sa tu le ba ale sa ko pe na e mo mo si le na lu pile Nafanua tolu leo
penana whaatinoina ia ngā ruenga ile mole tui na mai o maia ia mole tau fia fo ole whakna ia whapenana kupi i le whakna ia tulaka pa walunga o whapetana iai mati ia sa nei Faraile fono le aso mo Nafanua. Lau sunga le taitai o Sauniga, Reverend Dr. Salisulu Siosi. Le pulenga o tanga venga leo whakui ma le toi fuatainga. Sui mai le Australian Defence, Maritime Surveillance Advisor, Lieutenant Commander Jared Williams, ma le Technical Advisor, Chief Petty Officer Chris Marsh. Le paio a inga la silasi o a su matala au mai. Lau sunga le kapten ma le au waa le Nafanua tōru. Talofa lava. O sili ofe le tautai no ae Manuia le whaiwa. O matalupe foi le seunga le nei tai au. O lau ula e pou toa a peo le whale na ia moa. O whanga I whangota e oli liva ma o furi fau ai le vaa o mala ai tātou whalau I vaa manu ma o tātou oa I nei wharseu ma o tātou saa I mao malie o tau saa ma whainga ma malu whaal malo ma malu whaale anganu ma o tau paia whatana nei te tulau o le ale o iai se whamitalanga. Nunua tuia whatini o tau sala o tau paia ma o tau mamalu. A wā sā ma whainga mai wawau. E o lava I le whawawau. Ai wau tātou poto ni nei aso. Ona o le moli mawina o le taunu mai. O le waa fōu o le matanga luenga leo. Whale pui ma toi fuatainga. Guardian class patrol boat for the Samoa police boat Nafanua tōru. O le nei poloketi o se tasi o maenga o le poloketi o Soaswani a le malo Australia I le malo Samoa ma le matanga luenga o leo. O nei fuafuanga uma Australia o nei fuafuanga uma a Australia o whaia ina ia malu pui ai le atu Pasifika I ona tamau a inga ma I ona o ngā sami whapea le pulea ma le whasoasoa ina relei a wale lumana I saonga le mu o na tangata e boboli atu ai le whamalo I lausunga le kapteni ma lau au waa o Taunuu Manuia mai whanua le wholaga. Ia whai lea mawi inga le atua ai tu mau le whatau waha I o tātou tangata. Ta le tonu le manatu sa o tau wholau ma le whatua tua ma le whamoe moe le tapa au le langi o alai le nei whaino inga whiwhia le nei tai au. Ma ro foi a inga le unsai ma le nofu tutalo o tau sang whiwhia mai ai le nei aso a wā le whaafeilo ai atu o le whanau o tele masina o wala a wā lava le wala hawina mo ngā luenga whatino a le matanga luenga. Reverend Dr. Salisulu Siosi, Executive of the Ministry of Police,
prisons and corrections. Our partners from the Australian Defence Force, Maritime Surveillance Advisor Lieutenant Commander Jared Willens, and Technical Advisor Chief Petty Officer Chris Marsh. Families and friends, Captain and crew of the Guardian class patrol boat Nafanua 3. We are gathered here today to welcome home the newly gifted Guardian class patrol boat, the Nafanua 3, a third to the series of patrol vessels that have been offered to the government of Samoa from the Australian government to monitor and protect our exclusive economic zone together with her crew who made the long journey from Perth, Western Australia, all the way to Samoa. We would like to acknowledge our close partnership with the Australian government for their ongoing assistance to the government of Samoa as we are witnessing yet another costly asset which will be of great assistance to the security of our waters. On behalf of the government, we would like to acknowledge the courageous captain and crew of Nafanua 3 who sailed through the vast Pacific Ocean, stopping at 3 ports along the way, and has arrived home safely this morning. I just want to say, welcome home. I would like to acknowledge the management of the ministries, our families and friends, as well, who are gathered here today for your prayers to guide and protect the crew and Nafanua 3 on his journey home. Ma'alo whaftai te re lava, soifua. Sei toi a mai se pa Kalau fatau vai e faima como le pena consina e mo ya tu fa tele la opción o le wa lo fia le teitua ma le fia o mali foi o tralata ma o ma o ni lo ia mtafa e kun mtatongo ya fala te o yu ya lo famia le di se ko la opción lo veino tutte ma faiva a what you te mo la mo o leo tātou tonu mai le si ui o le tātou Sauniga ni kaya o te pasensida foi o logo tāpena ina e le fionga de komisina ma le pune samalo fino a wala vale fonga tombafa pa ia o nei maafutana ai o te kweva la wai ma le whalano i le kusina tātou tala whai Salo le tala mo mea ai le la wapea o male talo fa Manuia. Just something, this morning that God spoke to my heart that, just to advise our crew because I'm so I admire you so much. I come from Aporima. That is a village where it's just the sea. So I'm in awe of you, and that's why I always advise, and I believe as a lecturer in governance and people, the best, it's nothing to do with the asset of the boat's nice, but our greatest asset is our hearts, it's our minds, our spirit, and that's what makes us Samoa. And someone told me this little story, that man goes into a hotel, and he goes, I would like a room. And the lady says, sorry, we have no room. And the man says, I beg your pardon, I think you missed the point. My name is Improvement. And the lady goes, well, I don't care what your name is. There is no place. There are no rooms. And then the man says, there's always room for improvement. I hope you get that one. The meaning of Okala. There's always room for that capacity. There's always room
for improvement. Awale manatu sesi wa muta wa ngata wa lava lea ele ai. Kolo wa tala fa fai au. E yeti na si va engo au nanga. Ya te ia wo fai no sesi te ia wo tango wo fa kasi. Kolo sunga o sui pa pia kolo sunga ni ska ko foi komisinga. Ia e manga kua na ia sa o al fai au la poa. There's always room for improvement. Pātai Yesu, pātai de atua mo mea aiwe foi na mai ai mātou. O mātou tano ni atua i e whapaia ina. Pātasi mo mātou tino, Manuia e na Sauniga. Mātou manatua ma le alofa lātou e le o maua le lei Manuia ni. Ang le lei, ang alofa pea loa fio iai lātou. O na mātou tano lea ma na mātou o lenga ono Yesu. Amen. Taunuu le sasa e whakoeina maroa mai le malanga mai le Australia ta ua le soi le launga le siparimia tonu wafu na malolo ai whaina malanga tonu masina sa auto ia i Australia se whaisa tala na ia a onga a le whataita ingo le paa ia man le whai mea lofa tālo o mai mo tālo tino Marupa e whakatai le tua Moia Oi foi partai de tapoinga tato tinu na hotel a muito mais nova na o seu bem partai tapoinga na buena está ele cinema buena e na buena wow porque foi ainda a tua feito do para uma ou vai masan sa lá o foi um moleque sama ni pa muy ya saya mulai apa pengen malam ya suatu kali mulai tua saya pengen malam tengok film yang mulai lu boleh tua lawan matu malam apa itu tengok sunnah roh yang baik matu malu tahun on masuk mai berpakai tahun kalau bila pengen malam tahun pakai lawan malu enam dua aja semua ada macam isi folio siap dia le ba ele malang main na ule mo samo ya na pamai ina le luka ya sulu mala tua lo mana mai mo samo ole isi malo lono man watu na afi mo tu ba ele ko malang na ro na problem pero sai lo samo macam ina ro asonik ya tiene algo como la ngale tu ya o si tala ile au ya ano kusida ba pemana atua ya tino banyak film yang musam pakai kuya di sampai kita pakai yang apa atua eseo naik panau ya pakai tapoinga serta tumaro lale tarsam nasa sa sengar ba ale lau sila pia World Cup seni maleba sa Manuia Nafanua mo le telese sesuna ole vale tanto sandia malua vale mai mo aula vai ale ese sengale yang ngolonga gas system le ton mo le ko inna le o so se casa o na ko inna le ma o to no ba o ma mi ko le ya le la mai le ba to tu sale ko sana le tasu le ba to ya ke na ba ba o tu pe na to ma so to o yi pa so se ni lu i tau lu to pinga malanga ma ya lu tau masan ya ole mai basa ya pensa yo lewo be ona uta umum to ai file musam mano tersanga atau penga malum se tato tu to file wa le fa ile wa no ke tato wa ale nam langa to mole mo tato wa to lu ya le ba to lu ting ni to lu ta
pula tap sili muri lo fiong ini se fo mai de wa pe mai tawina ini si sa esel ba nga sa pena na tsak tu mga duet to na mtanga nga le wo mai tawina le pa man tu lang le lo fiong apo ile basta ta ese mai de utanga tawmani na to le mga pare utanga tawmani ko le mai ina yuso wa pamamai ma telo fusa yuta ya ngai mai ma to ngal be patas mai ini yang wa pena yang tuwa ile mga fuel bandi pe 50-50 yang 5% la wagi o kakalenga mo mo le mga batu ya isi 5% yo alo police ka tot Faraile fiong Ma training sena fatile o mo fatita ingol ba pe ini si ya o ma ese mai. ya sa le ile tell time fa alo training sio o le pinano to refresh le training en fa mo yang matarona fire work ups pe ya fue tapi fire le le dia start masa dia do yo Faraile fiong After 3 months in Australia. Se ves al tala ele bala ma inga male makita ma ele manau ya na mese ele ai ngolo fa de te ele fa son masina wala na Australia sino wala wala al tatu Faraile mo le faksi ya ole tulama tama payasina painata ya ai mese se autora le ya ya ke Pai kaya wala ele tol masina wala ya o ke mi mai bi mai ya mai ko mai ngai pai kau ya pai de tsua o ya especially o ele kaya ya le white sunday ya sa fainata e alwe e na le tino la ya ale nga sole ni kana ya ai bi so ai ele fatino o ngal wenga Masa mai tau ai o tau tau whengata, whengofi, na mai se whuru tau kia mai. Whengata, ele se ngā whengofi, o le patasi mai o le li i tamata whengofi e a mea u. E wape o le temi mo muana malangai po lau mai ngā le Nafanua lua. E le o se anu lau mai ngā le Nafanua tonu. E wasu ko ila tūlanga, e wasu ko ila tūlanga. E a mahawe mai hai. Sa pe sa whaingofi ele temi mo mua, ona e toa tene la vai tama le vaenga le te kansa, ona lua e temi mo. E ana o ale tene le vaenga le hanu e ai o tama ko ia le. Lai le mata vaenga la kofisa, kai asina whaingofi. Itu sangat jalan dan gue lihat nama lagi. Os futa sanga futa sio ave maleo ya wa ono to sanga marua I le vai ta ma chopo ya seperti mua le mai time Tu masih nak lewat mak boleh sa jauh tu walau cak tu ono le tak boleh pun hil ni ya so. Pasal bahang mua le na pena sa no le sa tu malangai foi mule na penuh tu. Sa umi pa bese tengah malang. Itu sale la male umio tania male le mengan va mo le va ale le malua tato itu sale ya le tania na tu ai ai na ya so fa Sa fa fengo fi ilau fa ungalo tu lo wa ngai le temile. Tu masih na bulu ni. Sa fengo fi la wa masang sa mo mo. Sa fengo fi ala la mo mo wa go masang ko ya ai mesio fengo fi fo so sa ngai no telephone. Sa mai au titi lo mai pe ya la pa ta si mai ni. Ma ole na fe ba ai ban wat. Se chu se fa no ngai mai ma we pe na sau sa loi nei yang no man chơi fi van mot. Oh, tu langa na na fe ba ai ban wat. Ko ma tu sa wo sa mo la mo te tu ai. Ma se sa wo ban mat sa mo ma ko ko lo ya. Ma ro pa tai lo. O lewa mano mai se mai sa tu na ngalo na lua ole Miss Global. Ole mantau avena hei nani nana tapa nei. Ole whamausia mani encouragement o tamaita.
Nasa ko tuanga mo tene sa mo ai tu ai nga tu finga le te nge. Tu sale mauna he lani ma maro tanga te mi. Pa Manuia ole ngalbenga le papel se ngalbenga na ole tu ba. A ole ngalbenga in 5 for ya le tu ba te ta yo man tu e le se ya papel. So what ele lo so. Ya o te encourage ko ia na iso ko ile. Join the maritime. Manuia tele le ngalbenga tele experience different environments. China mana. Tapa fulo suafa mole. O Rosalia Mansilla Tiani. Mai tela kio. O sa mai e whangwali i sa wai. Kengen watu. Mano Rosalia. Fa taila ba.